ibyamagara ndi agi kurga kiruhura ninjira kuterwa umutwe munonga kandi yayongeraho ngukonka we ari aha family planning agi nayo kwasanga uwo mutwe guyengure to family planning tukame sikumanya nateze chikatu yaha akaheta ari habijuma tukame konka bamwe bagira mu side effects uci bamwe bajwa munonga mukace bije baterera hanyuma imeze nkashatu konka ninda agi abanza cebeze arebe hari henshunge ndijo abwenzi naterwa umutwe munonga chronic headache nesa ko n'ibyo bibindi ahice bizarebe ahice tumucebera arike kwe kwa family planning ngo nasakushanga itari ibyamagara ndi Irene wa makenke nimbuza na hawenji abantu batana ko motoka kandi nkibasa kutambirwa motion sickness nabatana ko motoka wo kuba embiri yabo rango ko yatukozera mu turi stable kurunje ko kuzanko motoka watandika kutambura umutwe ari muka center akakuba destabilized a bit hatushanga windows tanaka kandi abandi iziza carbon monoxide band gas uri mu kimotoka ibi kuzakuziremu kine mu rwikayika runarundire tukutanaka carbon monoxide konka abinji no kushanga ngwe yazo motoka rugendo nubwe kubera runungiye nyonjweta atanaka icyo ncibacere bwo mu center controlling kutanaka umuntu nibamuhereza akabazi ngo kuza rugendo akamera atejo sente ba suppressed nabakurunje Dr. Kibuze cya Muheru ubunangira ngo nyine omwana wa meza abiri konkane itya mnonga yajana umwita Barbara Korgambaje na isya munonga okwisya munonga shanogu namanyisa ngo umwana we na umwishungura kuraba kurunji ngo munyindo ahizera ninga iba kwita umuzungu difficult in breathing ako kwisya munonga tikabire cyana yana isya speed yakwisya hihi echo tukara ko kucyetegereza tutarebera umwana muri tuturebe na isya munonga mungereke abo kuba ukwisya shana uruyenga pneumonia ningo takufuna mwika kutahakurunje mba ukishaka no isya mangu ngo bundo kagira kuyihama ari kizibe cyo basakushanga nyindo zigire ningo muya igukuraba ningo mbahanka pneumonia cyane tumurebe umwana muto ko gwe tokafa kumuraguroti cyane umurebe Dr. Webare Mnonga iyo bari Mnonga ukwindiza mwaka musya mu Webare Mnonga kugumanite program yetu nuko yayijane hendereti nimpamyango ine cyango ekiwayega abyerizobe byone byagambwaho kane oriyoko kwakobana yenda kutwegitaho kutsindika kibuzo cyawe zo musumi yawe zo messages handike kigambo ebyamagara sigaho umwanya taho kibuzo cyawe taho amazina gawe n'imyaka yawe naho rukorga utsindikire ahari 8 urebye mu message y'uwatsindikira ehoire yoti yeje yistreka ndabahamiza ngo nduje ngo mandarondera bakugu abumwe bagarikemu ebuzo byanyu kwanga tukabene twabura ngo wahurura tarkwehurira je n'ikirongi kwikirirwa ari rukore hehi ukareba umushaho tende kiraka kukebera akamanya amagara gawe ukugemerere program eji ne kushikibaho abakazere health products mashangwa aharuguto urwaza kabare amukono gwa buryo wabore hehi kwikomurti nabasa kubashikirira imwe barkwenda gurumbingi imwe barkwenda kushubura mbasa kubashikirira Mija kutukiza tubasiburira aha n'abantu Gloria Kanyonyozi twastaya yise Dr. Peter Kangwaje kurga hari nyina nabinani nkora nabo Emi Mchunguzi Francis Kayemba tani kindi kiturukubendeza kureko mwaka musya murungi ogujiro businje hanga barinde Ebyamagara byabanebe ku kibwaho Kazire Harris Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakura na Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe.